Zakayo aende kabisa. Ashuke kabisa. Atumutaki Kenya. Najua alikuwa amenona na alikuwa amekonda, lakini ndio amenona sana. Ni kwenye sahi hatuna kwa watetezi, lakini pia sisi tunajitokeza, hatuna kazi sahi. Audio Jungle. Imyiyerekano yitiriwe 88 imbere ya saa 8 yabaye mu gihugu ca Kenya kuri uyu wa 8 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024. Iri mu rukurikirane rwo kwiyamiriza umukuru w'igihugu. Akazi kahagaze nkuko mubibona, abiyerekana barushirizaho kwiyerekana mu mabarabara atandukanye, aho nubundi basaba ko umukuru w'igihugu ava ku buyobozi canke agahindura byinshi mu bisanzwe bikorwa muri kino gihugu. Imbere gato tubumvishe ukuntu abene gihugu bavuze yuko batakigira ubavugira ko kandi bakeneye ko umukuru w'igihugu ahindura ibintu. Imyiyerekano y'uyu munsi ahanini yaranzwe n'abiyerekana bavuze inzamba n'amafirimbi, harimo kandi nuko igipolisi carushirizaho kubigiza inyuma kikabafata nk'uko uyu mubona ariko aratwagwa hano. Kaze mumvirize ico abanyagihugu basaba. Nane kabla ya saa 8 Rukundo, intara ya Kajiado muri Kenya. Ni kwenye sahi hatuna kwa watetezi, lakini pia sisi tunajitokeza, hatuna kazi sahi. Majina anaitwa Delki Omwoye from Tengera. Mimi naomba hivi William Ruto tuangalie vile tuko. Acha kuleta tumbo mbele, unaangalia watu wengine. Ulirudiza mwenzetu Raila, lakini hatujuki anyo ulimrudisia. Lakini tunaomba angalia vijana ya bodaboda kwanza, tuangalie mafuta uturudizie chini kwanza, ndio hata ukibeba customer unamwambia bini nayo tu. Na Zakayo aende kabisa. Ashuke kabisa. Atumutaki Kenya. Najua alikuwa amenona na alikuwa amekonda, lakini ndio amenona sana. Juu ya pesa yetu anakula uzuru, anakula NSSF, anatanganya amerudiza. Kwa hiyo ni hiyo tu.